Men vaqtim var, men özüm joram depçi. Tosorluklar Şayba Baba gitmen berbe koydum. Ayna bir barın alıp ketdi depçi. Oşol бүгүн значокту Табалдиева Айна Билежигебизге биздин Нур Алам проектер борборунун балыкчы шартынан жалпы көл тармагы ошол түшүп жатып координатор Шайба Бабабыз. Колчакпандарчы, тапшырып коелу. Тапшырайсыздар, өзү карайын кармакчы. Көйнөмүздө кызыл экен, булдарды сары жерде тартып дейт азыр. Көргөндөр көрсөтсө. Kolçaklarında kübölüğü biz kapılarında bu Şayba Baba var. Anam ekintisi aynen böyle haber ortamız. Aynen bizde Karabal'da da var. Oşto, Gülay degene geliyoruz. Var koordinatör.